Wih, itu spontan nih. Ini semangat. Majang Berbawakil sampunan santukan galak sampun kapai cereng sitiang majang dereng panureksa sanedahat wangyang pitian pengkale para ulaman sanedahat wangyang pitian tanar semeton sami sane tresna sehen pitian sapunapi katrana sareng sami semeton seneng bilangin satu dia yang senang sana mangken titiang paksanya wayang satu sana memuda main suge teken main kibat Om Swastiastu ada katuturan satu main tiwas teken main suge main tiwas buka adane iyo mula tiwas pesan gaginane tuah manisan karate kuliah hidupnya ane tiwas kadiraso bas dagan ane jani iyo tuanara iya diastun keto solah iya memelah deman makatunau subakti ini sangyang widhi dan melaksana nganutin ajahan-ajahan agama melengan pesan teken imemen suke ia liu ngelah pipes ngelah tabungan deposito nanging sholat ngejelek ia sokong iriati dempit Durendula teken anak lancur sedap dina anu ritak kalau memang tiwas lakatnya kan ia pusing lah api main colaan ia kumang memang suge lakar ngidi api mo Om Swastiastu mo bang tiang ngidi api angon hidupin sang Keto memen diwasa megeluran ke umat memen suge ih ngojanya imai pilih api emangnya umat icaya nenang yayasan angon tongo sana ngedumeng bantuan ratunya api aku susah gelap amat diwasnya ini manumadi Dewa Ratu Agung ican subanyakan nano kompor gas letek nyas pesuapi nyai nong nganggo sangaruh colok deh nyai itu sing dang meli keto memen suge menguyi satu pangras mesuang uli jumahan rumahnya yang lakarnya kan mo nanging jumat yang sing lah api nah kalbaan dia api sake wala sing gratis nah setondene nyai mulai wababi ajukin manu wake kudu di subana telah ban kudu wakene nen banget je bonus api nyai mandi deh tuh keimohen bahas mena congcok tuh keto yang telah sholat wakene tawan nya lantas memen diwasa ngalehin kutune memen suge kan ditengahi iyo ngalih kutune marang praga lantas iyo bangun api keimohe bahasa congcok di subane memen tiwas mulehne memen suge kue nyik seking sirahne don makatan kudu kue naukot
Keto memen sugih ngomong tekeni memen diwasa laut nyemak bahasa totono itu nih masih ngidi HP nih jadi bakal tagih wake apa kayak mulai keto memen sugih merono paidian memejang gue nabo mulai memen tiwas pusing udah ngomong apa iya bengong nanan sedang pasang buen manene memen sugih buen uren memen tiwase ngopin nebuk cicih iya kejanjian lakar banget upah doang serongcong memen tiwasnya nebukin memen sugih padi kan ditengahi ya marasun nebukin padi dor bau upah doang serongcong kan di subane memen tiwases mulih memen sugih gue malin bahas nekadodon makatan latak winadadu meh gadak pesan basane memen sugih laut iya kuman memen tiwas laut nuntut memen tiwas nyai tiwas sing sajan bisa nyai megarapan ibi uren wake alih kudu no masisa jani uren wake nebo no masisa latahe wirai sing sekan nyai sing melah nyai makai uliang jani basenta uliang kengkenan tiang uliang bahasa ampun jangan tiang terus mengkene lembong sing kengken nak to pamai abo uliang memen sugih lantas nemak bahasa anu kengken lembong to abo mulih angsa atene memen tiwas ningalen solah memen sugih kudu ketu sing kerasa ngedel ya peninggalan nanang basan seduh ane jali buen kejailen oleh memen sugih saya widwasa pinang sampun karman di dialaman mati dados jatmo sajub sutata kesengsaraan ampurailan suryani jidiang sadak dina anu memen tiwas luas kalase ngaisang karo paku sedang ditego iya ngalih paku saget ada deket hidang kecano makin tur metakon tekeni memen tiwas nyangingang mentiwas apa kali itu memen tiwas bekesiam tumen dia nekupin hidang bisa ngomong tumen jani ya ka alase nepukin beburon bisa ngomong sekali manusia jejak ya mentiwase apa prano kadena hidang ento hidang lelekasan hidang riak kadena kena mentiwase ya dia sun jejak ngan sahang masih ia nyautin petakon hidangnya ento titik yang ngalih san lan papaku ni kajero hidang akan jenang ngalih ketu lakar abad yang kepekan teradam mentiwas pelintang ajeng
yen ada sisane marade. Nah, dek dawanano ane jani mira bakal ngide tulung kapene nyai. Nyai nyeluk nerene ditu adu bebalang nerene kapene nyai. Nyak lantasi memen tiwas nyeluk yit kidange. Maro kedengar. Bak limane misi mas-masan. Misi buntung, misi gelang, misi kalung, dor mas-masan sarnelianan. Lega pesan kena memen tiwas maan mas-masan bak buka kedo. Marau kana matur suksema memen tiwas tekan di kidang, sagetan kidangnya subuh hilang. Lantas ia matur suksema ring desang yang matur suksema antuk paican sane sampun ka paicereng sikian pipian memen tiwas lakan lantas ngapa mas-masan minta mekejang mulih perjani ia tadi anak sugih iya lan pianak-pianak mekejang nganggo sorong mas nuju ke pekan tepukina ia terjadi memen sugih iri nepukan iyo nganggo makrocok serok mas-masan laut iyo medakon mendiwas ijo nyai man mas-masan bak buka kedo pasti maling sing mo mas-masan niki boyo julian tiang maling kene mo dibi ugas tiang ka alase tiang nempukin kidang tor bisa ngomong orena tiang nyelok jene mara selo tiang cebok yang man mas-masan nemo nak kedo yang kesujian tiang nemo boya julian tiang maling tiang abang ngideh ke kidang kencana di alase kedo memen tiwasnya tua yang nuk nedibi ninga satuan memen tiwas buko kedo ngecolang memen sugehen mulene dor maganti panganggo sakadiana tiwas jadi yo kalase mapi-mapi dari anak lancur takadialase mau ketemu lah rasio ada ajak kidang rencana ne itu nang jangan diwas hujan itu kerasa-kerasa apa kali jadi yang hidup uduh tiang jeruk kidang tiang iki sedok saja basang tiangnya uli senang tiang seman kena nasi mau inang niko ada tiang iki ka alase ngale sang ngale paku pangadadap tiang kepekan pangidang tiang bebas aduh tiang iki jangan mau kesengsaraan tiang iki jeruk kidang lamun kedo nya lamun kedo nya nyai hiluk nirani diduadu pepani nirani tapi nyai masa kedo munying kidangnya pih kendal pesan kenal nenek suge yes jani liu mama yes kedo dikenal ane jani iya lakar nyeluk jit kidangnya pih depan pesan atene lakar umat mas nanging disubane iya nyeluk jit kidangnya jernih jameng jene laut memen suge abana komamai abana kedua-dua ne kanditlah medatu tolong tiang
kampungnya maro iyo lebangan tekening isang kidang tu sing ngidang nang sakit ane kerasa menen jiwa men suge usap teken rago di subane ingat megahang iyo mulekne lantas iyo makelo sengawan gelong lantas kemasin mati benar deh makayu bahagia ini ragai lekat di gumine dadi anak suge kesugihane ento angon dasari rago menyamo braya matulung pekening anak lenan sawire harta berane ento tua paisani desang yang widuasa ane tusing akarabo mati sampunan nulat solah ne imemen suge sane setato laksana cora ngiring sarang sami tulat solah ne imemen tiwas sane setato mapapinang becek mabawas becek lan melaksana becek ngalutin trikayo parisuda aine wanta asa punika presida atau pitiangnya tuayang inik satuannya puniki sawireh tamat pitiangnya kalintan kelengkung semarapura kilang langkung tidak lunas gang pengapura untate pitiang antok paramasanti oh